y'umwaka w'2026 Geno akwakira yabare mnonga. happy birthday. Oh nana you. Well, thank you, thanks a lot. Geno erizoba wasiba district Isinjiro Yego. district Isinjiro umwaka w'2023 ukazayo watongoza structures. Structures ezo kuwaza erizoba wareba ngo ziriyo nzikora Zoze muno kugira ngo turajimarize yona uko tukatambwira mu districts zimwe na zimwe Isinjiramo tukatugera tukora ibicweka tukatakora district yona kugihezayo konka twabintu turaba tuba twineyo abantu abo twasimbira twine MC icyo mucambi abo utagera ibyo kosa bari kumara ihangari yona turari bugiri ubwo twatwine tagaze kugira ngo tukamagomba gona 2028 konka mu murimo twakoze mu myaka 5 gurinka 45%. So konka tuzagumzamo ito turi abantu abakora ibintu byoroberera mbwe tukorwa mu karura kandi no hati abira gushine cyatabereho ba no shangara nke bina ibyo kubona uhura za Germany za France za America za UK hari ibintu byasimiye akamagana maganasha kandi kugira ngo umusingi gwabyo ni kebisik. There's nothing physical, no. Ni value systems, principles, ideological orientation yekibina then na organizational discipline yabantu abo baberumu hati generation after generation buri mugiji kukurgaho haza gundi bagumza mu nico kimwe uko babine bigenderwa biri kushana nico cyonga tine kintu tarugamwe ndije kwaterera kibintu watunga abantu binencerezemwe bar disciplined bine abakona ngo tozi hanga babarkwasire numombe ko musinge gwe kibintu n'abakitandikire n'abargo munsi n'abakoratoro mbigere acembwe tokurenka ibintu bimaze imyaka 200 hati abajungu nojyangu no batukiza amagezi no problem itwini twabira guju tukombeka ibintu byo kuhangara twende ibintu byaho na cyo rukorebera nke ibintu bya twire amahanga gahita menje umu independence tibiru ibyona norenka za uniform Zambia kano hariya noreba hatini kabantu mukaga za CCP zabe zirgana za PNP zabe zina tiziri aha yawa mbagambe hapo tuwatanche nawe tindukumanye kunkabona bari yo mu enclave abe bariho bwa independence so ebiturukora ntubikora tubigendereye byahandi kombi yafayo ekibine cyakoze ibintu ebintu kugamba kiri handi kombi yafayo imyaka 200 no mu nsoma abantu bagiye ngo ekibine kikatandika umwaka ogu ukati zo twatandikira birnago ekibina ekiwatandikire ecya structures ekiri kugendera habigenderwa values na nebindi noreba ngo nikiza kwetegesa bwireki kurebeka ngo abantu abo kugambira ibintu babyetegereza twatunga politics ezo rugambe zo kugendera ha values ya ideology na nebindi kutunga emponoka abuko mwihango abantu abengi nibatina kuzo mu politics kana abantu abengi bagizira bunafu uko government ije cyekozere no cwanyaguza enye abantu kweyicarizamo abantu abengi rwere a broken wareba kana abantu abengi atabo kuzo mu politics umbantu 10 abantu mushanje batwarwa musende konka harimo mpono ko mu Uganda amwe wari mu politics abantu bari mu politics konka bangire kuba compromised na sente kuba compromised n'imcwe egizireta ebire ejunzire mbwene kubera mazima kangambe hati abantu abo buvunanizwa abakore ibintu mu muringo gwa bukuru abakore ibintu umuringo kurengo habo kwingana mesho gebiragiro abakore ibintu umuringo kureba ngo habaho uburinganiza barumu so abantu turagumye tushenda aho bakoma kwija tukaba bengi no tukoma kombeka kibira cyo muringo kandi abantu ko kubona ugambe cyo bateka ngo numwenda abantu millions no abantu abo twenda millions nabakwija kuhagera konkentuma ko yekibina
wowe n'abantu tokore nka delegates conference niyo kubera yahamtwe nebe n'abantu 15 wowe n'abantu 10 batebekene umuyihango bakurwa mu cyoka byona bihanga bakurwa mu madini ngona bakurwa umugenda abashija abakazi no wayomeka umusingi abo kuba ku bantu barugamu abamwe abandi abantu bejamo so shanga quartier mwayombeka na grooming kumana mukora abamba bagumana aba retiringa barugamo hata aba replacing shanga nabo emitwarize emicwe birukushana tugore nkamadini reba edine y'abanyakatolika reba dini ya protestant byamara imyaka 10 umuso byumbi curum bisikashi no nenyikereza reba abasalamu tingumanya imyaka nenga ibombikira mu busalamu bari yaho binenyikereza yabo wareba nebira bya politics uwo byombikira umusingi gwenyikereza nemikorere karike kabemo no yombeke kibina cyo muri ngoko konka ndware yatutahiriwe turi abantu bakwende ibintu byaho naho umuntu naye nangwa abibe izobere abe kintu ekiri kusha ukatore nkatugire nka uburo wabiba no mare myezi na kubusharura hataraba kuteyatenga no biba erizoba wike kwija ureba ine kariya no magene ubaje ukujesha bakawa ketaki harakasyo karkavu ureba kene naza museri kujesha tojesha buro no te kutegeze myezena je nurebekireho mu Katare nurabiyo mwaka yibono ushoboza se icyo ntikembereza aho kibina sente zo kuza kurunda no mbatu za kwemereza nchikuru munonga no guwatamwe 12 no watamwe 15 no mutwaro hatogwe ya participating directly ubwo no muntu uri kubana nda shaping a future har kwenda kuza kandi nacyo nchikwereze cyane kureba umuringo gw'abantu barumu banzira abantu bakona bena ko kushwera na eta abantu bar kumanya abantu berundana bamurundana sente miliyoni 10 2 ashatu ana hatebere harano bakse miliyoni 10 abo kushwera nizobe umuntu kwari kufa immediately kuba kuta WhatsApp group umbiro bishatu no babarunde ne sente zo kuzika politics iri hagati y'amagaragaito wareba politics za habum hand buri muntu wena naba affected politics za ziri mu hando kutebekene buri muntu wena natunga umurengo gwokwesyaho byakona ndakwesyaho umukozi natunga sente ziri kumara umuhingi umurisa yo makoro hariho nkora ya government yo kuba supporting umuringo gwa sente umuringo wa extension services umuringo wa creating a markets umuringo gwa transportation umuringo gwa mashanyarazi aba bakubana benda processing ibintu ibi byona wareba so abantu basheme kumanya ngo twa umuntu otakarugire mu nsomo natekwa kuta time umukureba ngo politics zihanga zashoboroka umuntu kuba takucimanye ejo nayo n'ikimuru utuma wa muheru abanyayuganda so abantu kandi kutukwa tugambe iki ihangeri hora arebera abantu batandika kufaninga ibintu umanye ngo batandika kwetegeza politics niki ahubwo bina umharwa byona ikibira kiri represent ya interest z'umuntu kora boyine ibizubo mu majani reba abantu abo kumanya ngo aba nabantu abo kwicereza ngo umuntu ori productive services mu agriculture aherezwe ubuyambe wona kureba ngo yakutunda amajanje first problem eziriyo noreba regulatory agency ikarema amajani gihanga gagwa ebe anaka yentana Katare kensiyon abo mwani incochimo abebicori incochimo abari sanchochimo borubantu nabine interest zabo so noteba kureba ngo ba supporting ebine bakureba abantu abari disciplined abine focus abakuja kutaho enkora era abashise kutunguka kandi turiyampa tima mwenje abantu bagumana bareba uko bareba turiyampa nitwe mubazi gwihangeri ibizibe bandamira abantu nibyo turabeho ebatungamire uko bera amazi
so kutukuba tugira ngo abantu batuhereze se tunangu tutambure tuburengiriye itu burahantu hona ziri mponoka zirugeyo tweyongere ubwingi izo barahangeri yaratugere mbabazi kandi n'abantu bakata mu bwesije twakwatihanga tuyahuri turuto muhanda ogushyikira bari munonga zeno cyarizaho akaire kajuganiraho kariba ikiganiro cy'itu na Jeno umugisha muntu cyo